Zdravo drugari! U današnjem videu otvaramo rođendanske poklone, pa da počnemo. Ja ću prva da počnem, pa ću ona. U poklonu se nalaze jedne čarape, vidite šljokčasti. Čokolada. I nalazi se ovdje, vidite, kao jedna lijepa posuda i ovdje se nalazi jedan lijepi velika ruža. I tu je, ne znam šta je ovo. Nakt. Da, neki nakt. Isto tu. Ja sad ću ovaj poklon ćemo da izaberemo. U ovom poklonu se nalazi kao, samo sekund, neki item. Imamo lastice. Sve imamo da imamo kremu. Onda imamo lak za nokte. I šnalu. Ja idem sljedeći. Ovaj. Ne znam stvarno gdje se nalazi. Wow, ovo je kod neke hranke, da. Wow, prelijepe su, vidite. Ovdje ima jedan džepić s mašicom koliko su slatke, nove su etiketom, vidite. Da i ovdje piše hashtag stay cool, vidite. I sive su boje, prelijepe su. Ovdje je jedan veliki balon, pogledajte. Preveliki je, znači nemam što opisati. Ovo je sve od Hamze i ovo je također bilo od Hamze. Hvala vam puno, Hamze. Šaljem vam puno pozdrava. Ja sam zaboravila, kažem hvala ti Hana mnogo na poklonu. Vidite ovdje, wow, kako je lijepo. Ovdje je rajtić, ovdje su školjke nacrtano. Zabunila sam se, ovdje je napravljena školjkica, zalijepljena na rajku, cvjetići i sve to dalje. Sada sljedeće, da, čokolada. Tu su jedne gumene bombone. Još jedna čokolada. I tu je marshmallow. Ajde, uzet ćemo ovaj. U ovom poklonu pozdravljam Tamila. Imamo baleaž kupku od kokosa. Imamo dezodorans. Vidite. I Milku. Sada ću ja. Ne znam šta je ovdje. Idemo da vidimo. Da, moram pozdraviti Merjem. Hvala ti puno, Merjem, na poklonu. Idemo da vidimo šta je unutra. Wow, hvala ti puno, Merjem. Prelijep je sat, originalno. Idemo nastaviti. Wow, ovdje su jedne bojice, Mickey Mouse. I tu imamo šnauce lastice. I imamo balon, da. I imamo tu privjesak, vidite kako je sladak. Sada ću ja. Pozdravljam te kafeđić Eldare, hvala na poklonu. Tu imamo dezodorans. Imamo kupku, eto. Što imamo dalje? I naravno imamo 4 čokoladice. Ovo je dvoje komplet, vidite. Da, ovo je set. Sada idemo sljedeći. Pozdravljam te, Neđla, hvala ti puno na poklonu. Idemo da vidimo. Wow, ovdje je nešto zapakovano, idemo da vidimo šta je. Wow, ima tu lijepa jedna mašnica, vidite. Idemo da vidimo. Evo ga, otvorila sam, da ovdje ima naravno jedna čokolada. Wow, ovdje je mačica i šorc, da, vidite, ananas, vidite kako je sladak. I tu imamo, da, još jednu čokoladu. I to je to. Pozdravljam i tebe, Hana, hvala na poklonu.
te imamo Kinder Bueno, moju najdražu čokoladicu. Zatim imamo set kao Nivea. Tačno vidite sve. To je Nivea dezodoran, vidite, možete da otvori. Gdje se otvara? Tu. I Nivea u kubku, vidite, tu je zatvoreno, mogu sad da otvorim. Nije to, izvinite, kačkajte. Ima još ove dvije šnale. Sada idem ja. Pozdravite puno Ajli, hvala ti na poklonima. Idemo da vidimo što je ovdje. Wow. Ovdje je jedan duks, vidite kako je prelijep. Roze boje. Prelijep je. I tu je Milk od Rea. I to je to. Naravno ja. Pozdravljam i tebe, Neža, hvala na poklonu. Tu imamo jednu šnalu, vidite. Bio je i parfem, ali sam ga nažalost izgubila, mogu da vam pokažem u drugom videu. I to je to. Meni su postale još dva poklona, idemo da vidimo. Idemo u prvom. Hvala ti puno, Amina, idemo da vidimo šta je unutra. Da, ovdje je prelijepa jedna slatka tesca, vidite, maca. Wow, ovdje je jedan preslatki meda, hvala ti. Tu je čokolada. Tu je jedno prelijepo labelo. I tu je čestitka, idemo da vidimo šta je unutra. Ovdje ona me napisala za rođendan čestitku, hvala puno. Imamo nešto još. Da, u čestitcu 10 maraka. Pozdravljam te ovim putem, Emir, hvala ti na poklonu. Tu imamo lančić i naušnice. I jednu čokoladu, hvala. Sada idem ja, pozdravljam te, Nežla, hvala na lijepim poklonima, idemo da vidimo. Wow, ovdje je jedna lijepa majčica, vidite, i to je roze boje. I tu su jedno i slatke čarapice sa srcama. Tu je jedan poklon, ima još jedan mali, da vidimo što je unutra. Wow, prelijepo, ovdje je jedan novčanik, vidite kako je sladak. On ima nacrtane mace. I tu imamo još dvoje stvari. Tu su prelijepe šnale, hvala ti puno. I ovdje je jedan parfum Elza Jana, vidite koliko je lijep. Ovaj sam ja parfum identičan, imala prelijepo mirše, ali sam ga potrošila, hvala tebi na novom. I ovo je od naše nane poklon. Hvala ti na novom. Hvala ti puno. Evo vidite. To su sve vremni lančići. Vidite kako su lijepi. Ne govorimo cijenu. I tu su pokloni novčanim izdanjem, da? Hvala vam. Hvala puno. I to je to za ovaj video, vidimo se u sljedećem, čao!